Ibe tingchua ilung ta pen mena namai gu Marasam News kadai rensa Zeme ko na pumwangai dale. Danaik na ke zeng kama daiga Russia kadai gur zete pe President Vladimir Putin na sampai chigai se Russia kadai na Ukraine kadai switch penugu spy reitu rahang langai gu dale za sanduga lu bachang Russia ga bamina chang si mena anti war protest Russia kadai gur zete pe President Vladimir Putin na Ukraine kadai reitu rahang sanduga lu bachang ge pu himdi ge no to war reitu rabaza lag lazy reitu bida luga lag lazy Ukraine gde hange samket loket biangai za protest delay zai Marasam poga besai suize Russia police ne anti war protest reitu be luga lag cha government du chap cha tu za ba memina changket hamadai si Russia gde gu cities namdi ringyo ket lungene police ne tuize ai mera meduk banki ya kai za la lazy ka chele zai ai me mina changket hamadai si anti war protest loge mina hai snasia Moscow Russia gde gu capital city namdi gene lazy mina hai chum zahadai anti-war protest ma Russia kadai go President Vladimir Putin du lungkyo ka bam St Petersburg ne leje sale zaina Russia kadai ga mina chang si mena anti-war protest Vladimir Putin na Ukraine kadai switch reitu rahang sandu ga be luga lakcha fu himdi ga sabche no to war reitu ra beze phulak leje ne reitu beze luga lak leje government du tu ze chapse bambone saje anui Russia ma apo reitu ra be Vladimir Putin na sam hepet ka bege anui Russia ma nga ga be zanai ten sab ka be ga le apo reize anuina ningbe maglaize sale UEFA Champions League Union of European Football Association Europe kadai kacham be mrukonana football thali rap de ke tatu kansambe executive committee ne zinai kana ke zin coming rima ge saze UEFA Champions League final match lalang be match thara beze Russia kadai gurze de pe President Vladimir Putin dulung ke babam St Petersburg Gazprom Arena wang rabe ke pe ke zin kate set ke final match thara beze Russia kadai na Ukraine kadai switch retu git pidege na ka UEFA Champions League nalang be final match tharabam kai liga rise Stade de France Norton Paris Saint Denis kena apo UEFA Champions League nang ben thorai godeleise UEFA executive na sale UEFA Champions League Union of European Football Association na France kede gurze de pe President Emmanuel Macron du kutoba sam nai panusi basam rangaise European magu football clubs ramene haguize kede kete kede ketun thaze te siwang be pungwang ben thalit be thaze na ka France kede ge kagai de leise sale Tokyo Olympic tingkum chang na jang kai ge marit pe ka sui ben thage rangkang ge go to silver medalist ngogai be pui pezine mirabai chanu ne zinaik na ke zeng coming rima ge Singapore weightlifting international Singapore ke de ge marit pe ka sui li pen thali pe ge gold medal ka chak pit go to ngamngai rai de le je sale aipo Singapore weightlifting international Singapore ke de ge marit pe ka sui li pen thabe ngamngai be ge ne mirabai chanu ne wang ra be Commonwealth game tingkum chang na jang kai ka na ge kizi ringe minge go categories ke marit pe ka sui ra bege qualify te goi de le je sale mirabai chanu na ralang bete je marit pe ka sui begu categories kizi ringe minge gue getse kizi hacket dress cricket perit ka sui hangza apo Singapore weightlifting international tingkum chang na jang kai ka na ge gold medal ka chak pit go to lu gai de le je Marasam po gai de le India na zinaik na ke zin coming rima ge saze Ukraine ke dege Indian nationalist India me bamdak ti maramdu tu kan robe Ukraine ke dege ne lupera limbagri na klimbung mi katsarang kang ze government of India na pachuk purit pungkham gulai ze Marasam pogai delay aiza foreign secretary Has Vardhan Singla na danaik na ke zin kamedai bama ge saze Ukraine ke dege anui India citizen me bamdak ti melai na lesina me za kalak tu zabam me puni kalak lai na du rangai ze government of India na katalai na za patak te je India citizen melai na du ina India kadai te wangra te gulai je sale zaina Marasam poga besai suize Ukraine kadai Sumy city Russia kadai go haram harai taiga bampe nam dize Russia sipaina kadai sit wangze India le sina me mina hai madai si makui kira me ke baizala leiza sale Sumy kechebe Ukraine kadai ze North Eastern Ukraine namik pembe Ukraine kadai Russia kadai go haram harai taiga bampe le zaina Sumy go nam digu mayor pasui de pe na danai kana ke zin kamdai ba mai ge Russia kadai go spy taiga surrender pegyo kham gai dele Russia kadai go reze de pe President Vladimir Putin ne Ukraine kadai switch military operation Russia spy do reiti sur hang rangai lu bachang zinai kana ke zin coming ge mayor of Kiev Ukraine capital city namdi Kiev go pasui de pe na Russia spy ramena Ukraine
Ukraine kadai capital city namdi Kiev go gitse hereitu ze kumina limhang ze pokpe rem rorame pokchela delay ze sampo gai delay za Ukrainian government na sa za Russia spy na ting pembia Ukraine capital city Kiev namdi bambe obolon district ze sudne lay ze sale za na Russia kadai go reze de pe president Vladimir Putin go samsa pe Dmitry Peskov ne sa za Russia kadai go reze de pe president Vladimir Putin ne Russia kadai go spy asai be didi metu Minsk Belarus kadai go capital city namdi ge Ukraine government na hedam rahang langai gu leiza Marasam pogai dele sige Ukraine kadai gu spy na sa za punuina Russia gu spy mina changke chimedu hreite je kapchan leiza sale zai Russia spy na sa za punuina Ukraine spy ma mina hai no si medu Ukraine kadai limbegri so bam sutse kabong bage kapchan leiza sale zai Russian defense ministry na sa za Russia spy na Ukraine kadai sutse gugut pege Chernobyl nuclear power plant punuina teiza la de leiza sale India kadai go President Sri Ramnath Kovind ne jnaik na ke using kamyo rima ge ze langchum hang Assam state ke wangai dele sige India kadai go ze de pe President Ramnath Kovind nai pano sapita Kovind na kamakya temple ke wangze klumze ngoi to be na go to be dam ta to ga dele je sale zaina jnaik na ke using kamyo rima tingi ge President Ramnath Kovind ne lohan madai anghom general pezine lachit barputa du lungke ga beting na mi pui ning to ga bedam niwang rabe lachit diwas hang jige ne pe pai ju ga dele je ka chewile Noble President Sri Ramnath Kovind ji ne biri lachit barpur kan me bronze ke chobe gene jakjun ruizun galu besum ga be fit haket ringe go statue na war museum da ka chime go remro kaya ko be be ki nai war memorial alaboy rangna sitra biri lachit barpur kan nai pugu spy mina changkrosi ma alaboy kamprot ke sagai di bedu ning to ga bedam to je tule pe ka dele je sale Zai Marasam poga besai suize President Ramnath Kovind ne ze langchum Assam state ke wang bege Kaziranga National Park tun kya gai gulei je sale Sam pechi ga be Lai Swang Youth Association na kyamba sam teuze haim na ta ge rangba ga dele aiza pakna be nga pa ngi tingkum chang na jang kai kana Bohemia Blossom Festival tingkum chang na jang kai kana pling sing ba apo nga pa ngi je wang rebe gzin ke je krus na ba ma ge na chuze gzin ke je krute set rimai tingkum chang na jang kai kana hange ton ranga be ko dele ane pathau sia ba nai hru kan chok pe bamje apo pakna be nga pa ngi taryamje pating nai mi pui ka sin kai je wang rebe gzin ke je kai kana dam mai gena chuze gzin ke je kai ku chum sumai hang to ga rai de le za sam pe chi kai de le pakna be nga pa ngi Bohemia Blossom Festival tingkum chang na jang kai kana ngi wang rebe sam pui je blossom for beauty plu ira pa be ka chebe sam pui ne ngi wang u de le ai po nga pa ngi je wang rebe gzin ke je kai kana dam mai gena chuze gzin ke je kai ku chum sumai chang be ngi wang u le za ne ngi ra Bamze NLZSU Center Field Laisong Village Dima Haso District ne ngigule zai kizin kyuzing ka kana damma ge community fishing param bezet na ka tu chibe zai tu hilite pibe bamgule chige chogu me punuizi committee bota ge ka gyut ka lumhang run ne apo community fishing ka tu chibe zai tu hilite bage ka zo ra pegule je sale zai kizin kyuzing ka kana damma ge Bohemia Queen Contest ga pa ngi gu gwang puihange le ibe nai ngo ibe le medu first round ka dak pe bamgule po Bohemia Queen Contest nga pa ngi go gwang puyang ka dak pe ga ka zogar meze interneng lo ira ga bam run le zai ne Bohemia Queen Contest ya ka zogar me helo meze pating kum grooming pe ra le za sale zai gzin ke uzeng ka chum sumai go tariam za cultural dance competition anu zeme lim ka le pe bam gu le za exhibition ethnic food crafts na cultural item anu zeme zet gu ka te ka sak cham ta te nai anu zeme zet gu zyak ibera me pelia ba bam gu le za sale zai gzin ke uzeng ka chum sumai ge Bohemia Queen Contest final round nga pa ngi go gwang puyang na lang be le ibe na ngo ibe ka dak pe bam gu le za sale zai na ka do be nai pe zet ka cham be anu zeme artist ma tu chibe ko nai punuzi ten matai ge ne to lia ga be bam gu le za sale zai na apo nga pa ngi do ge plam chi mi ga ne mena apo telephone number 9678880959 8811911011 ge call to ga do bu le zai punu go Facebook page Bohemia Blossom Festival ge peuze plam chi mi ka do de le zai aket na apo nga pa ngi ge community fishing ka tu chi be na tu ka lit pe ge ka zo ga ne mi le na ka ge address ne me brother shop lai song bazar ge form ngo gu le zai apo contact number 7086856270 8099581362 ge palam ne za ka register to ga do bi de le zai pakna be nga pa ngi Bohemia Blossom Festival ting kum chang na jang kai kana ge wangai zabam lein hang mi pe zabam rabam hange blessed club kiam ne hatiam ki tingmui ge nai ga ra ka tlo ga be la le
ไอโปเตียมกีนายไพ่กี blessed club เกมเนี่ยก็ตลกกับเบสทิ้งมุยแก่รังกังให้จุ่มใจทิ้งมุยกันนอกรังกังให้มีลูกุเลยจะสเลยใจจูกุแม่อปงกอปองีโบฮีเนียบลอสซัมเฟสติวัลทิ้งคุมจังนาจังไกกันนอกปีเราวังไงเนี่ยไม่เลยนะใจเตียมกีลุงเนี่ยบังไงเนี่ยไม่เลยนะอปโทรศัพท์ number 84740856966900552995 के बुक तो काय तो बुई दले Nalang betul se Ministry of Health na Family Welfare na National Vaccination Drive ku Marasam poga pe sai suize India ka dega COVID-19 rehe COVID shield na COVID sin relang ba dos na pakna ba dos kapkan nim react plana te se kro ha ket react nas na lak re ku chum sang react na ket haming react sek na medu kapkan le je sale zai znai na ke zeng kaming rima ga India ka COVID-19 rehe relang ba dos na pakna ba dos kapkan nim react plana te se lang kaming sang kai ha te sen kai medu kapkan le je puni gu test ke tweet yo gaidale ai gina na mai gu Marasam news ka loi gaidale pi guys ang kinga ni malay indu to dale